ایا صیاد شرم کن مرنجان نیم جانم را پر و بالم بکن اما مسوزان آشیانم را بگردم بسته چون رشته و بر پای زنجیرم مروت کن اجازت ده که بگشایم دهانم را در این کنج قفس دور از گلستان سوختم مردم خبر کن ای صبا از حال زارم باغبانم را ز تنهایی دلم خون شد ندارم مرهم رازی که بنویسد برای دوستداران دوستانم را منی بیچاره آن روز به قتل خود یقین کردم که دیدم تازه با گرگ الفت باشد شبانم را چو لاهوتی به جان منت پذیرم تا ابد آن را که با من مهربان سازد بوتی نامهربانم را. سلام علیکم دوستان عزیز. دیدم ما چه خیلی گفتم کارد آمده کسی اگر عبدالرحمن جامی باشه عبدالرحمن جامی این هم پیش امانت بانک عبدالرحمن جامی کویبش بود پیش وقت حالی عبدالرحمن جامی که دیگه این هم بازارچه این هم اینجا پیش امانت بانک این هم اینجا کارد آمده این خطی جانا کار باری ما این هم خیل کار استرایکا این جانا رو نگاه نوریدین اگان گه بگو آخی یه رو تیز که آخی همش جانا کراچی ایدام چند با چنده ای؟ 12 6 با 12 نه که پدوشکش حالی امروز میرزیم پدوشکش نصیب باشه بعدی پدوشکش فونده همین این همه خیل خیلی اینجا تاجیکستان نه اینجا میکسر نمیاره رستوارو که بریزی اینجا این همه خیل رستوار میکنی دست خطی میریزی خیلی اینا کاری ما این هم خیلی دوستان عزیز تا روزی رفتن همینجا کار میکنم با میریم با درسته کار میکنم نصیب باشه نوریدین همین پد پیچکای ما دیگان چه گفتنی داری؟ 6,500 پد پیچک داریم یگان چه میگی؟ سلام میگی آخه یگان پد پیچت سکنید بگو لایک همونه اهلدین یگان چه گفتنی داری پد پیچکا ده؟ چی بزنه از استادی؟ لایک اینه بالا پودکا بزنه تیستر همین دام برداره میراجی؟ لایک بگو این برداشتن نه برداشتن من چی کار دارم لایک بزنه بگو اینه چی خیلی گفتم رایان کویبش این هم بازارچه شد کسی های کویبش باش خونهاش در همینجا باشه اینه بنویسیم حال ما در همینجا این به حضور با میرین سیام کده روی میکنیم
این امانت بانک اینم برای امانت بانک ده ما یا 12 به 6 یا مغازین برداشته است. مال خیر دوستان عزیز یک کم ترک ویدیو کده روی کدوم خیر روی کنم من اینجا منطقه کده با میپرسه تو بخیر دوست عزیز ما میخواه ما کارتوچ کاریم. دوستان عزیز مهربان صبح روز همتون بخیر به شادی امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم و در اینجا موقعی فریضه خواستیم کم ترک ویدیو کنیم یا اوقاتچه خوراکچه بمزه که پر است و یک نیم بسگالی پر است و یک نیم نمی فریضه پاپاش کی نیست مرا بسیاری بعد غمتیه مرا بسیار غمتیه چی ده؟ برای کدومی؟ این سوال بوده برای همی جواب شه از به ما بریده میتیم ته دستم بری بست از بست بعد ما اینیم خیلی مکرون میکنیم نصیب باشه لپشه به نهایت فریضه همی مکرون فرت نغزیم نه مکرون شوربا را بگیم با یک خلولک من یک خلو هر خل میکنن ما مکرون میگیم من مکرون میگم شه خیلی خیلی کارتشکا و پیاز و گوشت مایده که در ریزه میکنیم اینجا این فریزه قابل ما از ریزه کده میتیم شه باش مودم کم کم کار کده سوالاتون دا جواب دادم میگیرم دینا سوالای عدد سوالات شده دیگه اما سوالات دازی جواب میتیم هوای بیرون باشه به نهایت بهاری تیار شده اینا عثمان روز ابر گرفته شمالکی بهارک داره ساکنه که خیلی آواز هرشوی بهار چخله خیلی بیرون سبز شده استیان ویدیو شوارم روی که دیگه موندم چخله که نده اول میمونم ویا اینم خیلی ما شروع میکنیم دوستان عزیز مهربان اینجا خیلی فریزه ده بریده دادم به نهایت همین فریزه ذوق داره برای میگونش تیار کردن محوش خیلی نیسته سونیا هم بگم خیلی نیسته این همین به حد نم خیلی ذوق داره همین میای در پیش میست بیا من تیار کنم گفته خیلی همین در پیش ایستادگیم از ممکن یگان کس می نویسه کورچه داده شه کورچه مایده که هم در پیش ایستادگیم برای هم دادن نباشه همین خیلی کورچمون در بولای و اینم خیلی من گوشت مایده که در ریزه میکنم مایده ریزه میکنم همشه و دوستان عزیز خیلی شوار چیکار میکنه در اوجا مخفی نباشه گفتگی بدن خیلی اولش نشان دادگیم چیکار کردنشه بعد میگن که بیزور کردید به همین فابرلیک دوستان عزیز ما هم یک تا نمی کانال داریم نمی کانال ما برای خیلی یگان چی مودا درآمد میشه او دخترکایی که در فابرلیک کار میکنن مودا میگن که اپا رکلامه که سوم تا میتیم مودا سوم میتیم با ما رکلامه میکنیم بعد ویام همو کار هستن بعضی آدمایی که این آدما رو این چرا کدام می‌نویسه که کدام کانال می‌داره فابرلیک هست بعضی آدمایی که نمیدونن همین چی اومده پاتیچکوی مامو کمپانی فابرلیک ممکن نمیدونن برای همو ذوقشون میکنن وقتی که ما گپ زدم ذوقشون میکنن در همون نمبرون مینویسن کار میکنن حاضر یک زمانه همین خیلی شده همه میگن توجیکو همش فابرلیک خیلی زنای توجیک دیگه چیکار کنن امو یگانه کاری که آسان‌تره برای زنی توجیک بگیم در همین خانه شیشته کار میکنه وایدم به حد عصبای آرام در کارای برای که تو در هر روزه کموشته 3-4 آدم میفهمونی این خیلی کردن در کار این خیلی کردن در کار چه خیلی زکاز کردن در کار وای به نهایت دشواره با گوه آدمی هست که او تماما تلفن نمیفهمه با وای که کم تر قیمتره دشوارتره فهموندن برای همو ویا هم یک رزق خچونه یم ای رزق نصیبی یا آدم یک یگان که از در چشون میغلطه و می آدم بسیار باشه و یادم فایده چه خیلی که ما در همی کانالمون اگر پراسموتر بسیار باشه ما در یک فایده و یادم آدمشون که بسیار شد زکاتشون بسیار شد
базвани буромада мегиранд барои ҳавои ҳамон ва ё кӯшиш мекунанд ки ай ҳар каналое ки подписчикошон бисёртарай просмотрошон бисёртарай чӣ кунанд реклама бихаранд ва ёда як фоида шавад. Инам хали анами савола бисёри баъд ма кай ки ами Фаберлика реклама кунам ам хали менависам безор кардид ба Фаберлик бо бисёршам хали менависам дилшурак шидам ай Фаберлик меган хай ҳама ҳози ҳами хел кор мекунад дар хона шишта нигоҳ ки ҳами бисёри блогерои ҳами тоҷик ба ҳами компанияи Фаберлик ай ҳами ютуб ҳамо чиёшона меёванд пеш рафтестиянд барои ҳамо хай ваям як чӣ бугум кори ва ё ай як кори як каса пас задан ё ягон чӣ кардан и бениҳоят у одамда сахт мераса меган безор карде дар комментария нависта дар бениҳоят дар ҳами видеои ма дар ҳами комментариҳо бисёри баъд комментария меша ай 4-та 5-та зиёд меша бо дар таги ҳар як комментарие ки ягон одам менависа ва ё одам менависанд хай ва ёам кӯшиш мекунанд ки кор кунанду меҳнат кунанд одам ҷамъ кунанд. Инам хеле хайри саволтонда ҳами хеле ҷавоб дӯстони азиз ҳами компанияи Фаберлика чӣ карданда ва касоне ки ӯ канали мара намедонанд ӯ канал ма закрепит мекунам хай марҳамат касе ки намедонад омада обуна бишавед майдатар кунам чуҷа биё ина маладесай чуҷи ман нигоҳ чӣ хел хушрӯ реза кадестай аккуратно даста назани баъд маҳваш ирӯз хай садиқ дай Соня мактаб дай Фаридунай мактаб наомадай пага 23-май шаварум нестай хай Фаридунда ҳичи падарка намекунем барое ки вай саҳар вақти мерава гуфтеста буд ки духтаромон чизе тайёрӣ дидестиянд ва ё агар чӣ бошанд духтарошон ба фикр мегон ташкил мекунаншонад вай худаш так фақат саъатои 4 меояд мумкин пага шав меояд хай ба пага ягон чи ягон тортака ягон чай ба мепазамша хеле бугем падарка намедонам ҳозирашда ягон чи падарка гирифтанӣ нестамша намедонам ака ҳама чӣ дора хай чӣ бигирӣ намедонам наски бигирам шаво шаварум мешид я наски мегирифтамша вай намедонам наски бигирамша мегум я таҳак Фаридунда инам хеле хай гӯшта майда реза кардам боқимондаи маҳсулоторам реза мекунам бо нишон метам ина чуҷи маро бина чӣ хеле реза када маладесай чуҷи мо хе партов шуди бо реза мекунӣ ҳози мондагишам реза мекунам бо нишон метам ина ман ягон грамм ёрдам накардам дӯстони азиз худаш кадаем фақат инам хеле када додамша не давай нандоз инам хеле када додамша худаш реза кадастай ҳамид андоз ҳамида Дӯстон азиз нима реза каду акуҷада не нарез намерезем и ҳамин саросима шидеста хар ман ина реза када шидам баъд мумкин ягон кас менависа ки ҳамин хӯрок ҳама метавонад чида нишон метӣ ман барои вай нишон метам ки барои чӣ нишон метам вақте ки инами ма ҳозир тайёр кардан мегирам вақте ки тайёр мешава як одам ранги мабори дар хона фикр карда шидагия чӣ тайёр кунам гуфта яке мебина ки ҳамира тайёр мекунам ҳавасаш метиҳам мехезам мекунам ман барои ҳамон мекунам дӯстони азиз набошам ин хӯрокҳои ман мепазам ин корҳое ки ман мекунам мумкин як хелот аймада бисёроша метонед просто ин барои як мотиватсияи ҳамон хеста пухтанай амаки ҳамаша хай жарид мекунам меандозам баъд охиронда бо нишон метим тона хайнам хай дӯстони азиз мо сар кардем хай мера бирён мекунам якамира баъд пиёза ба ососта ҳамаша ман ососта якта мендозам ҳар кас ҳар хел бирён мекунад ба табъи завқи худтон азизу меҳрубон овша дохтон хайнам хали озя буҷуша баъд ҳама чиш бупаза ба макаронша меандозам дӯстони азизу меҳрубон хӯроки бамаза ки мо тайёр шуд ҳозир мекашамша Фариза мечаша Фариза инамиҷо гӯшои мара кар кадестай оча пухтай ҳо пухтай лӯбиёш пухтак ба ма чира дохтам макаронша дохтам хайнам хали макарони хай майда када дохтам ҳамо чира се тақсим када дохтам ҳозир мекашам камтара гашнич мепартамша баъд видеоро ба поён мерасонем
دوستان عزیز و مهربان خوراک با لذت که ما تیار شد. اینم خیلی من خودم در کشیدم خیلی کم ترک گشت نیچ پرتفتم شد. اینجا باشه اینم برای فریزه چای آوش نمیخوره برای ما. ایده تاق مکرون و کارتوشکش انداختم. چخر بوده؟ فکوس نه؟ در اینجا باشه ویدیو را به پایان میرسانم تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشد. خدا نگهداری هر یکی ما و شما باشد. خیر دوستان عزیز. خیر میگی؟ خیلی دوست دارم. لایک بونید بگو. لایک بگو.